Asuma Motors. Machimwedi. Car bang a whoop. Type of bang. Very interesting. Cars no accident. Accident free. It do talk about things what to car. Meaning, so when you see car, bad you will be an ombenchi. No coach share, no truth and a cracker. So, Canada, with the bar, the bullet for a swap, your benji, can be up near the amount. Never car no trust so. Umpe win up a day. Umpe win up a day. O mama, and young for any scaffold in a air because Kayas can over them or Yenny. True as my own super dembi. Me acrobato and Masumaso and the Majimedi. Mina Melcon. I love it. As no motors. We buta, one massive. Wait, dear, a quick one. Rigidi is when you said the da, I may be so warno. Odofu papa and Manasseh word changer. I am a stroke or so na a share losing TV na bombardia subscribe debia and mammy. Na but also subscribe via na when me a notification bell no so said the bear me pacho any video be a me betumuno. When sabit to me can be now share pepe na Miss Louis so and what share the will be. It's on say no cre a him fie ni na a hanso na ye king kind no cre en woman no emma obadwemma enya entiasie. Na me de enkratwe fa fidi kese so animunyam fidi so na me de ama abebawa efiamu atete akwa bi a sebi o ye frene se agigikunu Syndicash mame kansa me kire ene wagu hu anim ase wa kire Ghana fo nyina nipa a wo yese sai minim se wadwuma wo tu station a wo ye nyina wo ne nkrofo ne tena ase form stories ebeka so wo se makachiro so wan kasa no wonye wo bia wo ye journalist na wonim de ene wunyansa e wo form enya temdidi o anasindi wo na obeka kire me se metu etima no so wan na metwa picture wonim me wan na nim nipa me ye ebiem sindi me ka asoma kire wo me tuwe wo se medi a enhame efri se oman channel kura wo so a wo free group chat mu WhatsApp group chat mu edu be si oman channel wo gunanim ase ama ne Syndicash na wo te wona wo se ye wo dia ne ye wo dia eyesisi 1GH edia lady na owo taifa no eye ne dia taifa apostle kwadwo safo kwan no so no eye lady ne dia many lady no kura wo pictures na se for betima hwa kire Ghana for ye fa ni sisi 1GH edide bia wo transia no wo bo lady ni din eye lady no na ehunu wo mobo e na ode ne store dan a wagye ana aka even just 3 or 4 months na date na so wode ne store e ma wo no kan sef mumfamie TV station na ono won pese nipa behu no enti wode wuwudin Syndicash to so na ono awa akire aya adwuma sede ame wo losing TV ya bibia meye bia no eye meme brother ene kura bibia mu bibia meye bia eye me brother ne kura bibia mu menua ba na eye meme secretary enti no eye sa na wo Syndicash wo wadwuma wo ye no etie enti Syndicash TV na enya wo dia eye din na daso ena sisi 1GH emumu na adwuma ne ye ne dia na mame kansen bi fa nkire wo abeba wo na tie mi yi pa Cindy se wo pe obi na waka ne ho nsem a eya pa asem a emu odu na beka na nsem a wo kika fa me ho Manasseh die enye papa o hwan na me ba aye no magina sumu ankasa o megina han mu na me kasa aye kamera da me so Ghana fo nyina hu me se de na ma fon a mete wa me kasa wo ba fon ati se wo hunu me me connect to the whole national television so me ko yi me ho ma Ghana fo nyina hunu de aye me enti no wo de yade bia me yare ye besere me a enye news ne mo dwene wo kina de beto wo de awaye a wahihye nsuo yi se yare bo wa me dwene ba bia wo beda
Etu wo so hunu hu se wo ye oba papa. Emamu nsemu entomago ete se wo. Totobi ni ba. Emu ase ahye. Wo yemfa wo nko badwampo mani yeye. Wo to afom sa monchem. Wo ho nka eche sukula bola. Wo do ho betutu nipa ho. Abe di obi atem abetu obi ho se wo ye oba. Sindikash emma papa no emma ba ko nete wo ho. Emma papa no emma je wo aboso. Emma papa no omo nhwehwe nkrofo okunu ngiye mfiri yensem. Wani ngwase agu ogana ya na wire firi ho na beka obi asemi. Nana a wote fadama wodi we, wonana ya wote fadama. Konwenseni nana ya wote fadama otimo bra na ni tisi foma wodi we. Sa nana yimpo wo si wubu no. Me ba bontere me ka kire Ghana fo nyina mo bia ate ase ehunu se. Mama se me ye krunkrun ni na me ba aye o. Da bi ne mo me ba ye be ka kire wo man no ne emu nipa nyina ase. Masia metene mabrabo a mebo no. Maye niema fun bebre. Ena sabi onya me begina hoda kro ka kire mo se ade we na maye manom sada manom entampeda ena me ne oba dada no na kire se dade na me ka kire mo no masesa. Mama ne ya mi kom ni niema na mi hunu. Ena me se mi bebie Ghana fo ani na matwe me ho afiri azan asofo ho se mi nye biem. Enti news na me ka na wonte ana wasum tokura asi. Wasum tokuro no asi. Eno na me kire secret I da ho asofo ne ya enye. Lawson TV. Eno na okoku apa ya wonte asi fimbi. Me ne aburuku ye adwuma na wugina he. Me ne benyoku ye adwuma na wugina he. Me ba wanim first day na wo nyankopon anim ne na wunim asem kura me beka. Wo story a wo de ba ya me twato ba bi na me de ma asem ba ya. Sindikash, wo di bibia wo me hu bia besere me ya enye adwuma o efiri se tia mete woni abrabo a me bono me kan kire obi se me ye kronkron ena wo Sindikash wo wanim ne wo abrabo me na maka ma wate wo hu se me hye ntampe da wo wanim ne wo abrabo wo hu se me num ensa da eye wo ena wate afiri me no ena wo de aye asem ena wo ka papa owusu bempa asem a wo kan me gino nyankopon anim twedi ampo katachi anim ena me kasa me ni aburuka ena ye saade no na wo kura wunim kopem se esiwie ye ansa na ye kopapa anim mama kopa ne chew enti no wonsem a wote a wo kan me kasa me ma evidence o wonsem a wo kan no brabe kire me die nti a eye nokure oni proof kasa hunu na wo ka me ma kire be ma wo ne wada ena ma kire nipa wa bi adwuma na mawo enti se wo Sindikash a wote wo su ni maami bi a me na da bebo maami ne din kire ba bi a maami ne te show maami ni picture me metima show be ma no wo da na wote fadama metima kire di picture metima kire 61GH picture me na ye frame se me ye journalism work onye wo kwase adwuma na wote wa wo kasa gbeggbegu a wo ye no wo si wo suro sa asofo ibe kuntu ne na momo so na apa wo mo chew Manasseh de be kan ye bi ono me ne plan ye wo mini wo he a me ne wo kopra wini mi wo he ehina minim wo na wo so mfaso a wo ne sesen wo busuani be mpo na yesofo na me mama ne amenamu a me de betena mo ho no wo na wuni me da na wo hia me da na woni me da ntuka so na me me ye nipa na wo ye wo dwan mu wo dwan etwabo aba ni ti se wo me ma no so nsuo na me ma ye se Sindikash ya wo kasa kanokunu na wo probi adi natama hwe nipa no ansa na wadi natam okunyine te se me no yen kanse hunu bi se ntumi so ma ne nya adwuma wo na woni endi betena ase na wo jimi ye ma expose wo bi afabra meme se ma expose wo nkwasi ade a wo ye wo Sindikash TV wo bi afabra na me ma dew se wo obi wo si maami bi a me ne nada bra be yi maami ni picture enye sa me mekire na na wo ne wo da papa na wo no owo fadama na wo ne wo da no kowensani jimifo na odi wo obi kunu no meyi na pie ama wiase nyina hunu no na me wi ama kire Ghana fo de 61GH ne Sindikash ye ne dia 61GH na Sindikash na da wo so keke ma kire ba bia ma me ni fie wo taifa apostle Kwadwo Safo kwan no so
e na onim nipa na edi agoro no wahunu na be gina ho no na me pa asofo we ya cho me ne wo ene sa asofo ni nyina nunum me ne manum ne ne manum china ayarefo ma ka kire wo se o blogging work na wo ye no wapem eti wo pe asofo we num nyina nchen yakọ eti wo kwa kotwitwa ntura kire wo se de Manasseh be kan ye bia wo boa wo evidence wo hefa syndicate wo evidence wo he wo se wo ye journalist wo evidence e wo he me timi amma wade bia ma oye ma hyew na mpese me ka kyam kire wo se twen na to bo ase na menyi akunyini asisire ene abrane edi akon mi wi a na wo entete ete se wo no maba wo so mi wi a enipa mu nsemu saa no me de wo ho ene wo so ne wo ban ho asem de amawo na wo enipa bi ete se wo no won kasa ma ye haye ho saa wo abrabo mu eti twen numunsuo na tena se twen me tena dua na se ma wia mmɔ na wo ho nya hyi tena se ye twen me na meba ma kire wo nipa a wo ye na ya na wo wira firi me ana wo ni me wo ni mbabia mi firi wa ba kire ma se me metim a kire wase am ye ma hyew ena me firi abusia we mu na me firi bon ton we me ni manum ena emufuo entonfo no ena abusia ofiri mu ma no omu ye adwamanfo mu atutufuo because agigi nkrofo kromu ntimu wade dua bodam so eno me abusua eno me dam so wo bre na ebenedi dam so ena mo sa kire amadwene ayemani wu mpose utimba abonte na ukasa na oye ohosa ayemani wu syndicate me se maso me ba abonte nyina be ka kire Ghana for ye nakore eni tina me prove mu evidence by evidence so wo se me boa be kire me die ntia me boa na me de wo be kire ma me kura wo di se me di no be kire ni picture na me kire wo na na convince ye wo di wo picture de wo bura ma ni tisi form ma wutim kofa no wo kwan mu wutim da wo lord kwan mu akofa no ansa na akwa wadiw na me nkire wo nana no na me wi a me nkire wo de adwuma na wo ye ne dia wo se wo da me a me so me da wo na me kire wade ma ye ma hye wo Ghana me na me ka kire oh yes eye me na me ka kire wo enti no oba kan no tum ye din na ye fo wote ye yedin na yefo efiammo ate se wo na mpese be ka asem kire wo se ye wo okunyini se wo ni asono eni ako a wo ha ho wontete ya ho enti wo no minni bread mausa na wo me ka asem kire wo syndicate ye na wo pache wo utuwe na chiso ma Ghana fo hunu se wo de wadwuma wo ye no eya aza adwuma na wo ye wo ka asem fo obapa Christian ade echa na wo be pache wo unku ka asem fa we hu ade echa na wo be pache wo ye na wote wo a wo pa buruku no ma chewi wo pa ben ye ko no ma chewi wo kwasia na age wudwan me hu omo aya omo soro mo hwe sa beba wa no sa TV na wa bi na ye mesere ya odwen se wo fame obi nim wo ma ho wo bodam wo so na wa ma ye de ma he ahyew eye wo ya se me kasa ni pe tie me chen wo ewi ase no wo de nokore nante a obi bia beto nokore achen atro syndicate fa nokore nante na wo yo trofo wo de wakosue kuma nenam na wo san de ntro nenam eni nti na wuni enu munyam wo ba bibia no ememe fa wo todwe woni de am wani abre no wani abre meti yem kwete say young guy mabobra he wo ye young guy floko abrewa ete se wo abrewa dada mu abrewa ete se wo floko no ha tutu ni abrewa dwamanfo abrewa ya say young guy ete se me abrabo be na wabo kira abrabo awabo sisi wanji eche adwuma na ya wo dia kira abrabo awabo enya wo dia kira abrabo awabo TV floko me say enya wo dia kira me abrabo awabo kira me na me hwe kira me Odi ya kire me abrabo kora na wabo no eye tutu abrabo ana adwaman abrabo na wo bo no abrabo ben wo tu abrabo ben adwuma ben na wo ye awura de nyankopon am betra social media na mo de mo ho tutu yiye bebo a na bro kirefo mema na hu se mo bo bra bi ama wagegem na wusie na odi syndicate aye example bebo a ena syndicate no
and then you must say signboard and a director do call a microphone me boa huh o fresh share win chemu say aponche yare fo a was anyim wate that be na wo beba wo yankasa na ya na me nhwehwe se obekasa o we enu guase nipa na peba bi tra wo ye fon tantan ade te se wo peba bi tina na jajimie no o blog ade adwuma wo ye wo nim nani so enti wo jimi hwe na no de na atra ye na he na Manasseh ne he nipa din ye wo ni no usidin o ho fon sa ade aye mudi o ho fon sa ade aye mudi ye du si dwomo ha na beto ye beto anke ento be ma papa be da di ni sika kwa koto ka wade abehya ade ete se wo be ma kro na nka ni wiase oba ye de musuo ene nnome ba wafa wo ni wiase de ka onfa bi da wo sindi cash me si me ye wade na wo de anya botere ma me na pebe bi tena ma kire wa konwa atena so na wia mo ho nwinu ho enka na wia mo na ho ofo nti tena se na wia mo na ho na ho wi a me hye watade ese ne fata wo na masre wunku na me wi ama me watie sidwom na nipa nyina hunu nipa wo ye wo iti ja me na se de me nyem adwuma me ye me ne akunyini ne asisire ne akatachie e na edi akohwe ma me ka asem kire mo sindi cash enkrofo okofo mbetena ho nyina wo mbe ye adwuma nyina amaga na fo hunu se adwuma wo ye no enye no kore koso timbe kame Manasseh ya mifiri beba bi ba wuni mi da asem se ne me kan ye no kore asofo na asem ye no kore dia ene na sindi ho na wo so wogi wadwuma wo ye ni die na da be na de wo be kan wo kan be ye no kore da be na de wo story be na wo kan be ye no kore e de na wo kan wo e be ye no kore e wo wi ase waton wo ho wagu ho anim ase mo hu se de social media te e pia wa ma wa be bo de ja se wom ama nipa nyina hunu nipa fun nipa tantan a wo ye se wo nya adwuma papa me de me ma wo proof me kire mo evidence and your friends e ye wo yo e show he e wura wo sa ye wo ya ubenya na nka me Manasseh na me TV no so a nka me sema me buru so de be nyina nka me buru so ma wunya na nka odi nya views e show e wura wo he ye wo ya te se kuro no na nya wo ya onyame na etua wo ka ewurade na etua wo ka nyumo na atwole onyankopon wo na ewatua wo ka amabi aka wo na wasefo bontu aboa ewurade amwa wa emma bi ti wo fo no mo nya be ma aware na ewurade amwa mieni ebebu achi se trader sa na omere waboma na we wudi be ko wuom aboa ba etese wo mame fa baba wo ya simsiese na me de me nkoto amasem papa so nyame adomo a monhwe manim na de e chenso na eburu so na edimu asem papa a moti amaso be mo de enye fratam ni ba wo yinsem da bi nsem papa enam kwan so ba mo we de mo fanche mo se me kram se Mama by and Kamawi. Now, me pese me seti adie bi in record very straight. Na me ma onipa bi enya entiasie. Very important. Me seremo obi an momode na onfa na so enfemi na wonti asem weyi. Maburo kira me ba ye ne ha amete no. Patete sen sem bibiri ekokọ round. Fem by fratamini by kurai sindikashi kurai kasai wakabi. Enkrofu bi hwi maburo chire no ho. Na enkrofu bi di ho yaw. Na omo afi omo ania pese omo hunu kwaye fa so ene woni pa ode me ba aburo chire. Na ewiase won enkrofu bi ye frɛ won se ankobi na hunu yefo. Ono no onkobi o. Enso wote fa akon. Enso wasi di esi ye nyina no ohu ye ena woka ho asem maburo kira me ba ye bibre ahwehwe ho a esanse me wo Ghana no na enipa miensa bi wo mabra bomu a omunim se omu wo sika na omu wo connections etiaye den a
eye omumie ensa anase mu baako ene de me aba aburukyire ha anoma de so hunu se osidua foforo so a na eye ne ntakra ena ama na tuo asidua foforo so enye wonwa na mum sa chechedie uhu se osidua so a na chese odasani ne tam ne free form ede na asidua ne so give out your best to the master ami kan sam kire ganafo ba me ba hai eye dua ne nam no so na homa etese me mahunu soro na enye dua keke eye dua mu a eye dua ejina brane ena nam no so ma ahoma a ye me Manasseh mahunu soro me kan na me kan kosi sei enam obi so na mbedura aburukyire ha na mpese me kire ganafo nipa kura enam no so ntia mbedura aburukyire ha me wo Ghana no me kotena net 2 ekasai yewura ho na wo Kennedy Japan akompre ko be mena owo sika ewo connections wonim die osanso your mind mu panin ena okaso do bi kwa aburukyire no betim de na kwa aburukyire na enso bese me ka kire Ghana fo se enye yewura Kennedy Japan de me ba aburukyire maburukyire me ba ye no ne one city ni pin wonim ho maachi wonim kwampo amefa so a mapiye ewa aburukyire ha de di kan no Ghana fo mfa hye itirim na muntwansam keka bebere no so papa no waya me de ho abodi ne ho na ase be ma no nanso ade a onye ye de ade na mode hye ne sey wono a maburukyire me ba ya me si yewura Kennedy Japan wonim ho maachi itimu aye mo se me connect to ko kasai enti yewura Kennedy Japan de me ba aburukyire no enyo na de me ba aburukyire onim ho maachi onim kwan fa aso me beduru kurum ha ena wonim ho hwe mashase ene be wie ya me di wo kurum ha no wonim ho maachi wonim ho bibibia fa hwe otirim de tosu mienu eye wonyankopon sofo panyini osofo kase eye apostle doctor Isaac Owusu Bempa Ghana fo nyina anim se me wo Ghana no me ko dwane to apapa ya na me ben wo odomopa awo den edidi chidamie etina me ben papa no me boni din de kansem etine so ana me sore entina ye Ghana fo nyina adodo ne se ene Manasseh aburukyire wo baaye eye wo sofo Owusu Bempa na de Manasseh baaye and also so me set a record no very straight and ne ama Ghana for what he say papa no wo connections o so for panyini obetindi obi atukwan na so makwantua metu ye enyo na de me baaye wonim ho hwe onka ho bi ontua ho hwe ni pinnim ne kapre ne simple a enka maburuchi ba ho wonim kwan po afa so a me baaye de onim ane se me kwa kra ne se papa mi tukwan wonim ho hwe ebiem eye enkane okonfuba agrada ene oyonyankopon afna evangelist Patricia Asieduwa Oduro Krantre a eye ye ankasa ye maame former okonfo agrada bese me ka asem kirem owosika ene nipa bebere dwune se na oyesika guarantee no owosika ono na de Manasseh atukwan na me kotena tende TV ekasa enti ono na de Manasseh atukwan mesramo eyebosiremu ka makwantua metuye enye osofo enye okonfo agrada a eye onyame afuna Patricia ene de me baaye Davida enye enkane okonfo agrada na de me ba aburukyire ha sei di onima ne se me kwa kra ne se me tukwan na makwantu na bam na nkrof onipa bi na boa me eninti makwantu na bam na me ko ena me maame no otam 5,000 Ghana cedis se kwabenache na odi atonsuo ana odi ato ho na wako nenti no mete wana me kote se obi edi asem animunyam sem sei ene sabio obi ebra wabre ene obi modem a wabo edi me abedu aburukyira na mete se edi mu animunyam animu aseda
masabe agrada na eye me wan san se wunnim ono so meka nkyere wo se ono na de me ba aburukyire okonfo agrada sebe fa chem se me gusu ka okonfo se ne be ya obi be hunu se ono na meka but onye konfo biem oye unyame ya funa sisi wasachira fa unyankopo adwuma a woye na ne yenim se sa wo fire bebam abam so de ani gya bere ewiase ene oman Ghana oye adoye bebiri owo sika obetim de obi akwa aburukyire nanso no enyo na de me baaye me pese wiase Ghana ni bia wotie me wodi ade we hye wutiri mu se enye osikani enko ene bo anipa o dabi ewiase eye nipa papa ene timi bo anipa etu hunu se obi wosika se etam na obi ben no na se wodwen se wo se oben ni nti no enipa ne tam ni sika nyina de ma no a ebia na enye ne boafo no nanso obi ono mo wo baabi ebia na se nipa no ne wona ye ne boafo eti nye omo na de me ba aburukyire na nye omo na de me ba ye no so nkyere se omo ntimi mmoa me na mum ebia na onyame anim no enye omo ene me boafo na enye omo na onyame ya tworo se enam omo so a meba bi pie aburukyire ha eti Ghanafo de wo tie ni ye na mo amoma propaganda news no munjai sanse mu nim kwa efa so mbe pie kurum ha ene na ma kyere mo eti ripa mo mu din se omo na de me ba ye nyina no mu nyina mo boa mo ya torofo mu nim enye me na matumi kwan ena metumi aka mu nokra kyere mo emu nokra ne so na ne maka ma Ghanafo nyina eti nokra ne wo mu no ena masi nipi esi ni dua ne ama Ghanafo nyina eti moma me kyere mo kwa efa so mbe pie aburukyima mo hase wobra me kasa wo net 2 TV TV na asofo sem yi koso na mi ye hinta sem adie no wenimonyamfo bi ne yire tena ase oba papa ho fefo bi one ni kunu kayetiri bomu ena omse Davida ye hwa brantie ya de ekoso no asofo no ebetimi ekuna to atwene sansensam na wo yipie na no eden na abrantie se ya hwe ne ya moa no a ne nkwa ebe firi ne nsa eya mpaso efiri se meti na tutu America se nyina no na asofo ne bo me ho pose yebi kume me prove amamo me kyerem audios meeting ahodo o mo ye fa me ho kwan ye fa so meeting ni be duru manim enye ne na mebo audio no but me kam ansem a kyerem me kam ma ya wo ese me kura video mu audio ni video mu ko ye fa me ho meeting ni nsem mo kaaye me kura sa meeting no wo mensem e wa ha sei meeting mo ko trans ye ni kwan fa so mo fa so eyi me firi honom e kura me e wo krom ha sei e kura me e wa ha sei na me de beba ma Ghanafo nyina te enti so wo hwe de ye koso ya e yo nyame na drop sa aniswade hunu kasie we to papa onimonyamfo yi ene ne yire akoma mu se abrantie ye bi kunu eti mommoa no na wasem kura ewo mu ni se de di kan no mpo no oyese wo bie TV station ni bi amame e wo Ghana ho to to hu ne ma nyina ne ma ye di bie TV station hu ne ma me hie nyina wo toye ena o se ofsan frɛ bi no se kwabena me ne me yire ye de wa ye busua e de wa ye nua na se ye de wa ye busua de ya ye botae ne se ye pese ye do ba aburukyire ha ye kapre ye nje ubi sempoa ye ma wuntua bi ena wo ma aburukyire ha se wo ba be ye adwuma bi na ode ye tua ka bi ayabo e ade nyame de ato yakoma so se ye nyem famawo ye woni papa wo honom o na nyi ni papa nyina no mo ye ade a ya o mo pese ye ka yeni papa nyina na ye ade o pese o mo pese o mo ba abontem ye show mo obi ehunu se me na ma yese me na ma yese dabi eni na mo ntehwe no eni no o ma me hyase e ma me fa process a ese me fam nyina na ma kontuo efiri ne simple ekosi ne pepepepe so no enye me kapre
ene twi ase Manasseh TV. papa nankasa na ne Give out yiri ye your bibi best to biada the master. twi aho bibia na ode me beduru aburukyire ha sei se Ghana fo nyina ase me boa otrofo ose me dance ni wa aburukyire emo de onyo otrofo de ne dance ni ben no me ka asem we Ghana fo nyina pa ye misa ohema Jackie mini aba papa oba hema Jackie ohema Jackie Ghana fo nyina o de obia aso me ke wunji ni abisa ohema Jackie se makwantua me tu ye no hwan na de me bae ne mu asem te san se papa ni monyamfo ya me kana sem a wone ne yire oba ho ofedua oba papa bi me bae enuane oyema mi die eni ma setena mete na efe keke kire se ye kase oba bi ho efe na wosansu buade papa na nkasa wanya ade wanya yire ha se me ka kire wadoye eni papa odo ne ahofama bi a ekura sa ebusua ya ebeye onwanwa ohima Jackie mumisa no esan se papa ni monyamfuo ni ne yire omafo ohima Jackie se omunua ba eto ohima Jackie otese ebusua mpo de ma papa ene ne yire etimi makwantu amitu aba me ba no ohima Jackie enim ho bibibia me yesa nye nne na meka so me yesa nye nne na mekeka ho nsem kura na nka me twen for mmere papa bi na nka ma betena sia ye video ankasa a kire niema bi e koso na me hwe de we a ntwam wa bi ne numa bi ye fe na se man tia o mo ankasa anka o mo anu atumu a o mu jimi sanse o mu nimme e na o mu nim kwa mfa so ambeduru kurum ha etu kwati ba bi aso obi ka se wona na de me ba ya wo boa o panimunyam o ka de atu ne ho enye ono na de me ba kurum ha Give out sanse your ba me best ba to ha the no master. enam wo papa wo munyam fo on pese me boni din on pese me din ne betutudwa na enso so no ebre a ese ne fatamu no Ghana fo nyina behunu papa yi ene ne yira ho fedue na mo behunu se nyankopon yi oboafo manipa ne we yi oboafo manipa oyema Jackie nyame hirawo na awurade ye okese eti Ghana fo mo fa hye wutirim na bere sem no meba be kire mu yi na mo nyina mahu batene de maka kire mu yi sana no kure wo mu nyina eteye oyema Jackie wonim bibia maka bia makwantu no masem nyina wonim eti wo a wote wa wonim no a okeka de wo pe no shut up yedin yefo kanutum eya na munnim asem a munsusu formal stories na mun jai se mudi obi ani munyam ene obi aseda ema obi a onyeye aden nyame hiro nipa bia na awurade enyem kese se onya abre na utie asem a mede abai na de be koso a me kan se mi wie de me ya syndicate memma uyem ahyew owo Ghana ha wo memma uyem ahyew empanimfo bi afre me nura saa na msebe mintie obi asem sansa wo kwasi asem a wo kofa endi ne besi ohun se de endi ne mama ne ho kire no de woni ne ye no ohun se mama endi no ne ho po ohun se ma wo CGH1 na okeka ne ho epo che yes wonyansani no sanka wo se wo ko obi camp akopem information aba eye de na okoton wo ne wo panyini anase wo ne okromfo panyini wo wudi ni panyini de one ne di awuo eye de na ukoyi mu secret emom de to na wantimi ankonya information bi amfiri onipa le camp amfa amre wo master na mo wakoton wo master no wo ne ni secret aya damage control hana mo ya ensem fato na munja he mo ma mi twa asem we so na me nyame ya domo me twen sa mrantie se endi se o audio me twen no wantimi amfa audio na ma memani bi ama na ate shock nyame kira Ghana fo adwuma na ma sha ase no afi na gya na so egya no afi na so aso biri na asam kese ebesi onyame enhiro nipa bibiada na onye okese enti ukọ nkotudwa ni mu a
na o bompa ya wo de o say Awurade papa no munyamfo ya one ne yire edi Manasseh ba burukyire Awurade hyira wo mo na ye o mo kase e ba ye mi no mo na ti say busua o mo na mamba bi atena because no o mo na ti anya se bi am no o mo nyina na wo fie ba kom o mamba bi a meti kama mu ye aduane abepe bia me gimi nuane esi fridge me nkwan bia mepe bia ye ma me di we na me di we enti no omu ye abusua e de ma me ne enti me kase mabusua na de me ba ya na emu nkyiremu e na me ka kire wo nai so se me bo a mu mi so hema jaki na obeka mu na kora kire mo mi ntwantro me mpatro wo mabra bom me mpekokoti sem enti me ka na kore nara ene mabie so amagana fo no fa asema makan esan se Lawson TV ha maka kire mo se mi ntwa mo ntro na me de no kore nkasa ene be ma mo de bia no kore nko a me ko ya de enye kora me ba be ka kire mo sa de we de me na me yeye me ba be kire mo so a kire mo me mfa bibia nsie mu da sanse me de mo ya abusua enti wo subscribe station ma me no na o share na me srew o de wonsa emia notification bell no so se de be ya video bi am de bebe bia no wonsa betimi aka bi na wo so wa share ma obi nso enya bi ahwe eti koso na tie no kure efie ha sanse no kure himfie nie na ha ne ye kenkan no kure nwoma emo badwemma efa emu adwene na utie na so munsemba Lawson TV give out your best to the master efie he ya ne wo nyame hira no nyo kase se utie Manasseh the world changer. Suma motos machimwedi car ben na wope type ben very interest omo cars no accident free into talk about things what to car minia so we sika o bad you bia no mbenchi no akohye no twetwe kakra so o car dada wo the bar ebulu for swap ye benji car bi opani dia mawo na kaka wo no atu asoso umpe we na apadi we na apadi omama ahiafo ye ne etikafo nyina ya pe because kaya o sika ni ubedam no ohiani true asumai onsu bedam bi me akrobato en masuma so en magime de me na mekron I love it as no motos mu you brutal mama se bi